السلام عليكم ابنائي الاعزاء. اليوم قررت انني نقدم لكم هذا الدرس هذا ديال ليكريتور ليترال لي زيدونتيتي روماركابل. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الدرس وتركزوا معايا مزيان فيه ان شاء الله. ما تنساوناش باللايك وما تنساوش تنزلوا توقفوا الفيديو، هبطوا ديروا ابوني اللي مازال ما ابونيش معايا، دير ابوني وبارطاجيو الفيديو للاصدقاء ديالكم. سنه ثالثه اعدادي مسار دولي. اذا ان شاء الله لننطلق على بركه الله. كنتمنى ان شاء الله تستوعبوا معايا الدرس. اذا غادي نبداو على بركه الله. ليكريتور ليترال اي لي زيدونتيتير ليكريتور ليترال ايدونتيتير روماركابل. الوغ بريميرمون ديفلوبي ان برودوي. غادي نطرقوا لا ديفينيسيون ونفهموا شنو كتعني لنا لا ديفينيسيون بشويه بشويه. الوغ ديفينيسيون développer un produit signifie le transformer en somme algébrique. شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها هو ديفلوبمون النشر. شنو كيعني لنا؟ هو التحويل. كنشدو كيكون عندي واحد جداء، كنحولو من جداء، من الصيغه ديال الجداء الى صيغه المجموع. يعني كنحولو من صيغه الجداء الى صيغه المجموع. اذا هذا هو النشر، هذه هي لا ديفلوبمون. اذا كنحولو الصيغه ديال الجداء كنحولوها لصيغه المجموع، مجموع جبري. اذا نتطرقوا ونتعرفوا على شنو هو مجموع جبري، نديروا واحد لو رابيل نتعرفوا على شنو هو مجموع جبري. المجموع الجبري راه هو المجموع او الفرق، هو المجموع او الفرق، ولا كيكون عندي في هذاك سميتو يقدر يكون عندي في واحد الحدين مجموع وفرق. الوغ تابعوا معايا. Une somme algébrique c'est une suite d'addition et de soustraction. هادشي اللي قلت لكم هو واحد المتتاليه ديال الحساب ديال الجمع ولا الفرق. C'est une suite ديال l'addition ولا ديال la soustraction impliquant des nombres ou des lettres. يعني كنابليكيو فيها لي نومبر ولا كنابليكيو فيها حتى الحروف، يعني كنابليكيو الاعداد ولا حتى الحروف. اذا لنمر الى الفقره المواليه نتعرفوا على شنو هو لو ديفلوبمون سامبل. الوغ دوزيام بارتي لا ديستريبيتيفيتي سامبل. غادي نتعرف هاد لا ديستريبيتيفيتي سامبل. اذا كاين عندي غادي التوزيع، وكنديروا التوزيع ديال النشر ديالنا البسيط، التوزيع البسيط. الوغ هاد لا ديستريبيتيفيتي سامبل عندنا لو برودوي خصنا نحولوه نشونجيوه لون سوم الجيريك. الوغ كنلاحظ بان عندي هنا كا فاكتور ا بلس بي. كي كندير ليها النشر ديالها باش نفهمو مزيان، النشر ديالها كي كندير عندي هنايا جداء ما بين كا فاكتور يعني عامل كا عامل ل ا زائد بي. الوغ في النشر ديالي كندير كا، كنوزع النشر ديالي على ا و بي. الوغ كنطلق ا و بي. اذا شنو كتعطيني النتيجه؟ الفلاصون كتعطيني كا ا يعني كا مضروب في ا، كا ملتيبليي بار ا. عندي هنا اون بلس اون بوز بلس كا فوا بي. الوغ كا الوغ لا ميم شوز بالنسبه البرودوي الثاني دوزيام برودوي. الوغ كا فوا ا كا بي. الوغ عندي هنا ان موان. il faut faire toujours attention avec les insignes. alors ka ça donne ka fois a moins on pose le moins ديالنا ka fois b kb. مفهوم؟ اذا نمر الى المثال ان شاء الله. عندنا مثال بحال هذا غنديرو ان اكزومبل وغادي نابليكيو فيه هاد لا ديستريبيتيفيتي سامبل. alors on passe à l'exemple. alors l'exemple غادي نبداو ان شاء الله نديرو ديبار كالكول مونطال، الحساب الذهني، وشوفوا كيفاش غادي نستغلوا هذوك الخاصيات اللي عندنا نستغلوهم في الحساب الذهني. اول حاجه خصني تكون عندي لا بريسيزيون، نكون كندقق، نكون كنلاحظ. الوغ شنو عندنا؟ اون 13 فوا 99 شنو غتعطيني؟ كيفاش غندير ليها؟ الوغ غادي نعتبر هذا هو كا وهذا هو ا موان بي. الوغ شكون هو اقرب عدد ل 99؟ كنلاحظوا هو 100. الوغ شنو غادي تولي عندنا؟ غتولي عندنا هي 13 فوا فاكتور 100 moins 1. انتبهوا معايا 100 moins 1 ça donne 99. 100 moins 1 ça donne 99. نديرو الديفلوبمون ديالنا سامبل 13 fois 100 moins 13 fois 1 ça donne 13 fois 100 moins 13 multiplié par 1. La résultat 13 fois 100 c'est 13. On a double 0, on ajoute double 0 ici. Bon, moins
moins 13. À quoi est égal 0 moins 3, 10 moins 3, ça donne 7. 10 moins 1, moins 2, ça donne 8. 3 moins 1, ça donne 2. 1 moins 0, ça donne 1. Alors, le résultat définitif, c'est 1287. Alors, on passe maintenant à l'autre exemple. On a 25 fois 104. À quoi est égal? Est égal à 25 facteur 104. À quoi est égal? Est égal à 100 plus 4. On a appliqué K facteur A plus B. Alors, on va faire la distributivité simple. 25 fois 100 plus 4 fois 100 est égal à 25 fois 100 plus 25 fois 4. Alors, à quoi est égal 25 fois 100? 25 fois 100 est égal à 25. On a ici 100, double 0, on ajoute ici double 0. Plus 25 fois 4, c'est très simple. 25 et 25, ça donne 50. Plus 50, c'est 100. Alors 25 fois 4, c'est 100. Le résultat définitif, 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 5 plus 1, c'est 6. 2 plus 0, c'est 2600. Alors, le résultat définitif, c'est 2600. On passe maintenant à un autre exemple. Alors, deuxième exemple, développement d'une expression littérale. Alors, comme on dit le développement d'une expression littérale, alors il faut faire attention avec les insignes, surtout l'insigne moins. Il faut faire avec les insignes, surtout l'insigne moins. Alors, l'insigne moins, je vais vous dire les parenthèses, je vais dire qu'il y a les insignes. يعني كيقلبهم لكان بلس كيولي موان لكان موان كيولي بلس l'insigne moins. Alors غادي نلاحظوا في l'exemple الثاني. Alors نبداو في le premier exemple. Premier exemple, on a 3 fois 5a, ça donne 3 fois 5a plus 3 fois 7, c'est 3 fois 7. 3 fois 7. 3 fois 7. À quoi est égal 3 fois 5a. On va multiplier 3 par 5, ça donne 15a. Et en plus, on va multiplier 3 fois 7, ça donne 21. Alors, le résultat définitif, c'est ça. ما يمكنش ليا نجمع 15 مع 21 حيت انا عندي 15 بالدارجه عندي هنا 15 مثلا عندي 15 مسمار عندي 15 15 ليمونه واش غنجمع 15 ليمونه مع 21 ما يمكنش نقول لك انا شحال عندك من ليمونه وانت عندك 15 ليمونه عندك 21 درهم غتقول لي غادي تجمع لي 21 درهم مع 15 ليمونه انا سولتك على الليمونه ما يمكنش تجمع لي ما بين الحرف والعدد اذا هاد ليكسبرسيون هذا هو الحد ديالها صافي ما كنحبس هنا صافي حنا كنوصل صافي كنحبس. Alors on passe maintenant à le deuxième exemple. On a ici un signe moins. Alors il faut faire attention. Un signe moins. On a moins fois plus, ça donne moins. Alors on fait maintenant 2 fois 5, ça donne 2 fois 5. On a moins fois moins, ça donne un signe plus, parce que moins fois moins. Alors le moins, il y a qui est l'ishara. Moins fois moins, ça donne plus. Alors d'abord, une parenthèse, 2 fois 4x, 2 fois 4x. Alors, les résultats, 2 fois 5, c'est 10. Et le moins, c'est moins 10. Plus 2 fois 4, c'est 4 fois x, et il y a 4x. Alors, le résultat définitif, c'est moins 10 plus 4x. Alors, ديما الله يرضي عليكم انتبهوا في هذه ليكسبرسيون الا تعودتوا انكم تخدموا بشويه وبتأني وبتدقيق راه غادي تمشيو بعيد. انا غادي نخلي لكم واحد جوج سلسله ديال التمارين في صندوق الوصف غتعودوا لهم ان شاء الله. حاولوا تخدموهم ولا بغيتوني نصاوب لكم فيديو اخر خلوه لي في التعليق ونصاوب لكم فيديو ديال التصحيح. على الاقل نصح لكم الفيديو اللي طلبتو نتوما اللي بغيتوا ليه التصحيح نصاوب لكم فيديو ولكن خليوه لي في التعليقات. Alors, deuxièmement, la distributivité double. D'abord, nous avons la distributivité simple, alors d'abord, nous avons la distributivité double. Alors, on change un produit à une somme algébrique. On a A plus B facteur à C plus B. On a deux méthodes pour. Je dis le طرق باش نحلوا نديروا هذا distributivité double.
Alors, première méthode, je vais dire, on va faire A, là, c'est D, on va faire B, là, c'est D. Je vais faire alors, A, facteur, C plus D, plus, on a ma bine A ou B, on a un plus, on pose plus B, facteur, C plus D. Alors, d'abord, j'ai la distributivité simple de l'expression. Je vais vous dire, il y a A fois C, il y a AC, plus A fois D, C, plus A, AD. Alors, on a ici un plus. Alors, B fois C, ça donne B, C, plus, C plus, B fois D, C, B, BD. Alors, on a la distributivité double. Alors, deuxième méthode, on va faire A à la C, D, A à la C, on va faire A à la D. عاد عاوتاني بنفس الطريقة غنفرقو C, B على C, ونفرقو B على D. Alors, A fois C, ça donne AC. Plus, on a ici plus, ça donne plus. A fois D, c'est A, AD. Alors, on passe maintenant à B. Plus fois plus, ça donne plus. Alors, B fois C, c'est B, BC. Alors, plus fois plus, c'est plus. B fois D, c'est B, BD. Alors, regardez le résultat. Alors, j'ai comme la première méthode. La première méthode. Déjà, c'est comme facile. Déjà, c'est difficile, c'est difficile, alors, là, comme et donc, on passe maintenant à l'exemple. Bien la distributivité double, on dire le calcul mental, on applique la distributivité double à l'expression littérale. Alors l'exemple, développement d'une expression littérale. Alors, on a 3 moins A facteur à 4A plus 2. Alors, l'expression, on a 3 fois 4A. أول حاجة قلنا كنتابعوا لها هي الانسين. شنو هي الإشارة ديال 3؟ موجبة. الإشارة ديال 4 كذلك بوزيتيف. Alors 3 fois A ça donne غتكون positif. 3 fois 4A غتكون positif. Alors 3 fois 4A ça donne 12A. On passe maintenant à deuxième. Alors 3 l'insigne de 3 c'est positif, l'insigne de 2 c'est positif, alors on pose plus. Alors 3 fois 2 c'est 6. On a maintenant l'insigne de A. L'insigne de A est négatif. Alors, moins fois plus, ça donne moins. Alors, A fois 4A, ça donne 4A à la puissance 2. A à la puissance 2. Alors, moins fois moins, ça donne moins. A fois 2, c'est 2A. سالينا لا مازال ما ساليناش. خصنا دابا نقادو لي ليتر ديالنا مع لا بويسونس اللي عنده البويسونس كبيره هو اللي غادي نرتبوه ونحسبوا لي ليتر اللي مقادين. Alors ça donne moins 4A à la puissance 2 plus 12A moins 2A plus 6. هكا كنرتبوا الامور ديالنا باش يسهل عندنا الحساب. Alors 4A à la puissance 2 ما عنديش شي عدد فيه A à la puissance 2 اذا غتبقى عندي هي moins 4A à la puissance 2. Plus 12A moins 2, ça donne plus 10A. Et 12 l'insigne ديالها positif, 12 l'insigne ديالها positif, elle a moins 2 négatif. Alors 12 moins 2 c'est 10A, alors plus 6. Le résultat définitif il donne 3 moins A facteur à 4A plus 2. Le résultat est. Alors on passe maintenant à notre expression. Deuxième expression. Alors on a 3x fois 1. Alors l'insigne de 3x c'est positif. Positif ça donne toujours positif. Alors 3x fois 1 c'est 3x. Alors l'insigne de moins 4a. Moins 4x. On a ici l'insigne positif. Négatif ça donne un signe négatif. Alors 3x fois 4x. Il y a 12. X fois x c'est x à la puissance 2. Alors je vais dire la multiplication entre 3 et 4 c'est 12.
x fois x c'est x au carré. جابوا هنا راه كاين اللي ما كيحطش هذا الكاري، وكاين اللي كيحسب 12 x وصافي كيسحب لي راسي. الوغ راه كنحسب العدد مع العدد واللاتر مع اللاتر وكنعطي له البرودوي. الوغ on a ici l'insigne moins 2, l'insigne moins 1 c'est l'insigne plus. Alors on pose moins, moins fois plus ça donne moins. Alors 2 fois 1 c'est 2, moins fois moins ça donne plus. Alors 2 fois 4x c'est 2 fois 4 c'est 8 fois x, alors c'est x. Alors maintenant on va régler les choses. Alors moins 12x carré plus 3x plus 8x moins 2. Alors on va calculer 3x plus 8x et on laisse 12x moins 2x carré tranquille. Alors moins 12x carré, 3 plus 8 ça donne 11x moins 2. Alors le résultat définitif c'est 3x moins 2 facteur à 1 moins 4x est égal à moins 12x carré plus 11x moins 2. Alors en passant maintenant à la deuxième partie. Alors, les identités remarquables. On sait qu'on a 3 identités remarquables. On a l'identité remarquable numéro 1, c'est a plus b le tout au carré. Et on a l'identité remarquable numéro 2, c'est a moins b le tout au carré. Et on a l'identité remarquable numéro 3, c'est a plus b facteur a moins b. Alors, on va étudier maintenant l'identité remarquable numéro 1. Alors, a plus b le tout au carré. On sait que a plus b le tout au carré est égal à a plus b facteur a plus b. Alors, on va faire l'analyse de a plus b le tout au carré. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Alors, a fois a, ça donne a au carré. A fois b, ça donne ab plus ab, parce que plus, ça donne plus. Alors, on passe maintenant à b. Alors, plus, ça donne plus. B fois a, c'est ab. La même chose. On sait que a fois b est égal à b fois a. Alors, la même chose. Plus a, ab. Alors, b fois b, ça donne b plus b au carré. Résultat définitif, a plus b tout au carré, à quoi est égal? A au carré, ab plus ab c'est 2 plus 2ab plus b au carré. C'est-à-dire le résultat définitif de a plus b le tout au carré. On passe maintenant à la deuxième identité remarquable, c'est a moins b le tout au carré. Le tout au carré. On sait que a moins b le tout au carré est égal à a moins p facteur a moins p. Alors on fait la distributivité double. Alors a fois a ça donne a au carré. A fois b ça donne ab, mais il y a ici un signe moins. Alors plus fois moins ça donne moins. Alors a fois b ça donne moins a ab. On a ici un signe moins fois un signe plus ça donne moins. Alors p fois a, la même chose. A fois b est égal à b fois a. Alors ça donne a, ab. Puis on a moins fois moins ça donne plus. B fois b c'est b à la puissance 2. Alors ba, bb. La même chose. Alors le résultat définitif de a moins b le tout au carré. Ici on va s'appeler a au carré moins ab moins ab c'est moins 2ab plus b à la puissance 2. Alors allez, l'identité remarquable numéro 2. On passe maintenant à la troisième identité remarquable. ما تنساوش الله يرضي عليكم وقفوا الفيديو كتبوا هاد التحليل ديال لي زيدونتيتي روماركابل وراجعوه مزيان. الله يرضي عليكم راه مهمين المصطلحات الهامه راه مهمين ليكم. الوغ دابا غادي ندوزو ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3. لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل شنو كتعطينا؟ راه بكل بساطه نديرو لها الاناليز ديالها غتخرج لنا ا او كاري بلس بي او كاري. الوغ انتبهوا معايا ا فوا ا ça donne a fois a ça donne a au carré. A fois b ça donne plus. On a ici plus, ça donne a b. Alors on a terminé à a. On passe maintenant à b. B fois a, on a ici moins fois plus, ça donne moins. B fois a toujours, on dit
A fois B est égal à B fois A. Alors, B fois A, ça donne AB. Et on a ici moins B fois plus C moins. Alors, B fois B, ça donne B au carré. On sait qu'on a ici deux nombres opposés, AB moins AB, c'est-à-dire deux nombres opposés plus AB moins AB, ça donne 0. Alors, à 2, l'égalité dialogue, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste A au carré moins B au carré. Alors, le résultat définitif vient de la troisième identité remarquable, c'est A moins B facteur à A plus B ou يمكن نكتبوها بهذه الطريقة A plus B facteur à A moins B la même chose. بحال كيف درنا هنا A moins B إلا اعتبرنا هذا A وهذا سميتو كنقولوا الجداء راه تبادلي راه نفس الشيء حتى هذه كتساوي لينا A au carré moins B au carré راه نفس الشيء راه A moins B plus facteur A plus B la même chose A plus B facteur A moins B alors on dit A moins B facteur A plus B est égal à A plus B facteur A moins B. Alors l'égalité entre les deux expressions. Alors بحال ما بيناتهمش الفرق. Alors ندوزو دابا لواحد ليكزومبل ان شاء الله ونتطرقوا فيه لي زيدونتيتي روماركابل نتعرفوا كيفاش نديروا النشر ديال لي زيدونتيتي روماركابل. ابخي غادي نوقف الفيديو هنا ان شاء الله غادي نتعرفوا على هذا ليكزارسيس. غنخلي لكم تمارين ديال لي ديفلوبمون سلسله التمارين ديال لي ديفلوبمون في صندوق الوصف كنتمنىكم ترجعوا ليهم ولا بغيتوني ندير لكم الدوزيام بارتي ديال الفيديو خليوها ليا في التعليقات وما تنساوش تبارطاجيو البريمير بارتي انا فاش غنشوف البارطاج ونشوف المستوى ديالها طلع ديال هذا الفيديو في لي فيو ديالو وفي لي لايك ديالو النيفو ديالو طلع ندير لكم الدوزيام بارتي ديال هذا الفيديو. الوغ يلا ننتقلوا ان شاء الله ليكزومبل. الوغ ليكزومبل ديال لي زيدونتيتي روماركابل اون ا ici l'identité remarquable numéro 1, numéro 1. Ici, l'identité remarquable numéro 2. Ici, l'identité remarquable numéro 3. Alors, l'identité remarquable numéro 1, c'est A plus B. Le tout au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. On a appliqué le résultat de l'identité remarquable ici. Alors, Y plus 7. Le tout au carré, à quoi est égal? Alors, on pose que Y c'est A plus B. Alors, Y au carré, ça donne Y au carré. Plus, on a ici plus. Alors, 2, il y a l'identité remarquable. 2 fois A fois B. Alors, 2 fois Y fois 7. Alors, B au carré, ça donne 7. Au carré. Le résultat. Alors, le résultat, c'est Y au carré plus 2 fois Y fois 7. Alors, 2 fois 7, c'est 14. Y plus 14. Y plus 7 au carré, c'est 49. بين هذه صعب تقولها. Alors, هذه هي النتيجة ديال هذا سميتو. النتيجة ديال ليدونتيتي روماركابل نيميرو 1. هذه كنلاحظ بأن ليدونتيتي روماركابل نيميرو 2. Alors, l'identité remarquable numéro 2 est égale à A moins B. Le tout au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. On va appliquer ici l'identité remarquable numéro 2. Alors, là, اعتبرنا هذا هو A, هذا هو B. شنو غتعطينا النتيجة؟ A au carré c'est 1 au carré moins 2 ديال l'identité remarquable fois A fois B fois A اللي هو 1 fois 3x عاوتاني شنو بقى ليا plus B au carré عندنا plus B au carré c'est 3x B هي 3x alors 3x le tout au carré. Il faut faire attention كاين شي دراري كيجي كيحط لك يكتب لك يا اما 9 x ولا يدير لك 3x au carré. alors هنا ردوا البال على بالكم راه فاش كنقول A fois B le tout à la puissance n à quoi est égal? Est égal à A à la puissance n fois B à la puissance n وهذه راه قريتوها العام اللي فات في لي بويسونس. alors il faut faire attention لا عليكم. alors غادي شنو تعطيني 1 au carré c'est 1 2 fois 3 c'est 6 moins 6x 3x au carré c'est كيف قلنا هنايا c'est 3 à la puissance 2 باش نبينها fois x à la puissance 2. alors باش نعطيك لهم النتيجة النهائية alors هي 1 moins 6x plus 3 à la puissance 2 c'est 9 x à la puissance 2. alors هذه résultat définitif. Alors, l'identité remarquable numéro 3,
شنو عندنا فيها؟ عندنا ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3 هي A moins B facteur à A plus B. À quoi est égal? Est égal à A au carré moins B au carré. On va appliquer cette identité remarquable à l'expression. Alors, la table 5 il y a A, moins 8x il y a B, 5 il y a A, 8x il y a B. Alors, on va appliquer l'identité remarquable. Alors, 5 à la puissance 2 moins 8x le tout à la puissance 2. Alors, je vais vous dire كيف قلنا نفس الطريقة 5 à la puissance 2 c'est 5 fois 5 c'est 25 moins 8 à la puissance 2 fois x à la puissance 2. Je vais vous donner le résultat définitif c'est 25 moins 64 x carré. Alors هذه هي النتائج ديال هاد لي زيدونتيتي روماركابل. كنظن بان الدرس راكم تطرقتوا ليه في سنه اولى اعدادي وتعرفتوا ليه في سنه ثانيه اعدادي وانتم الان ان شاء الله غتدرسوه في السنه الثالثه اعدادي. الله يرضي عليكم وليداتي حاولوا تفهموا واحد الحاجه وركزوا فيها بالعقل ديالكم وراه ما كاينش شي حاجه صعيبه لا استسهال صعبون ولا استصعاب سهل ما كاينش شي حاجه سهله وما كاينش شي حاجه صعيبه. الوغ اللي كنتمنى انكم تخدموا اللي عنده هذا كيخدم الدماغ ديالو ان شاء الله غادي يوصل. ما تنساوش ديروا لايك ما تنساوش ابوني وسبسكرايب. يلا الو بسلام.